Danas igramo FC25, ali ako uspemo sa Cristianom Ronaldom da postignemo hat-trick u 3 utakmice, šišam se kao debeli R9 Ronaldo. Spremio sam najjači tim koji imam, sve lopte će ići ka Cristianu Ronaldu. Alo ženo, spremi se dobro, danas Cristiano Ronaldo daje hat-trick. Moramo na slave. Šta ima veze, idem sa tom frizurom. Ja mislim, ljudi moji, da smo spremni da idemo na meč broj 1. Da vidimo prvog protivnika. Kobel, spremi se, Ronaldo ti danas daje 3 komada kroz uši. Idemo sve lopte ka Cristianu Ronaldo. Šalim se, igrat ćemo normalno, ljudi moji. Ronaldo, evo ga. Ronaldo! Pa taman sam se spremio. Da je palim, bre, da je palim. Ajde, gde je Chris? Gde je Chris? O! Bange! 1-0, bravo majstore! Ali ovo je neki tamni, brat. Ovo je Ridiger, 100% Ridiger, ljudi moji. 1-0, bravo majstore. Ne kaže se Ridiger, nego Rudiger. Jel tako, ljudi? Kucajte u komentarima dole kako je ispravno. Cristiano. O, teraj! Cristiano Ronaldo, ljudi moji, 2-0. Ali postiže prvi gol Cristiano Ronaldo. Smeši se, ljudi moji, šišanje u prvom meču. Ronaldo! Kako? Kuda, bato, ovo je bio bug. Griezmann! Griezmann! Ovaj protivnik ne zna gde udara glavom. Spremite se, ljudi moji, za hat-trick Cristiana Ronalda. Griezmann! Griezmann! Brani Kobel. Balde! Balde! Ronaldo! Želi Cristiano danas da da hat-trick, ljudi moji, da padne šišanje. Bellingham! Bellingham! Glavom! Glavom! Šta je danas s ovim napadačima, brate? Griezmann! Faul! Dajde Ronaldu, brate, dajde Ronaldu. Evo ga, faul, ljudi moji. Pa rano je, prijatelju, za reč kvit. Nemoj, molim te. Da li je moguće, brate? Ja sam mislio, ljudi moji, u prvom meču da se već pali mašinica, ali nešto od toga. Idemo na meč broj 2. Molim te, nemoj reći kvit, brate. Ajde, evo, Ronaldo je bio lepo krenuo. Taman sam spremao mašinicu za šišanje i čovjek izađe, brate. Griezmann. Griezmann, udarac. Brani golman. Opa! Ronaldo! Joj, bože! Pa da li je ovo moguće? Jeste šutirao levom nogom, ali šta, brate? Šta da ti napravimo od šanse da postigneš gol? Bellingham! Bellingham! Jak udarac, ali brani golman. Ronaldo, evo prilike! Griezmann! Uđi, brate, uđi! Ronaldo! Ronaldo! Ne da se, daj na šišanje, ljudi moji. Glavom! Daj ga! Idemo 1-0, Cristiano Ronaldo, velika greška štopera, ljudi moji. 1-0, lepa lopta Griezmana ovdje podlepteo štoper i Ronaldo desnicom. 1-0, idemo Roki, ajmo hat-trick danas, idemo. Sakrio mi se Ronaldo. Kako, brate, kako? Golmane, čuvaj se dobro, molim te. Golmane, čuvaj dalji ugao. Ide udarac Cristiana. O! A niže, brate, niže. Parabolu hoću da vidim. Ajmo sad kifla jedna gore. Ajmo. Ajmo, gde je Ronaldo? Ajmo. Steve G je tu. Ništa. Ide kontra. Ako, gde si pošao s biciklom, brate? Ronaldo! Cristiano! Ronaldo! Kako? Alo, ljudi, kuda ove lopte prolaze? Šta je ovo, brat? 1-0 ostaje samo. Čekaj, ovo 100% ne radi kako treba. Au, brać. Ovoliko mogu da se pošišam za 1-0 samo. Ajmo drugo polovreme, ajde Roki, daj ta 2 gola još, brate, ne mogu više da čekam ovaj challenge. Mora danas da se odradi kako treba, evo lopte, Ronaldo, faul, bre, sudija, bre, Griezmann. Lopta kako je nisi primio, brate? Ajmo sad centar šut, gde mi je Ronaldo? Roki, desi pobego. Ronaldo, 2-0, ljudi. Nije offside.
Sudija, daj, nemoj zezati. Kako je bre ovo offside? Okej, ajmo Rocky, upali se. Ja, šta je Rocky, brat? Šta je Rocky, stare kosti, a? Opa, evo kontre. O, vidi ovog. Opa, gdje si pošao, brat? Faul, bre, faul. Crveni karton je dobio lik za ovo. Pa jeste bio nameran faul. Evo, crvene se gore, 65. minut. Ajmo Rocky, još samo 2 komada. Ronaldo. Nemoj, ne faul, brate moj. Pa prošao sam bio već, ovo bi bio 99% gol. Ali ne vredi, Alaba, vato po nogama, satara. Ajde Ronaldo, nije ovo daleko za tebe, brate. Ajde Ronaldo, spiči ga, molim te. Idemo, Cristiano Ronaldo. BAM! Dobar udarac, brate, šetala je lopta. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, evo gola ljudi moji, samo još jedan gol. Ide frizura R9, imamo veliku priliku, crveni karton i sve. Ajmo Rocky, molim te daj još jedan gol. Ronaldo. Cristiano. Šta li sam ja pokušao, htio sam Efe ljudi moji. Opa, evo lopte za Griezmana, mora Griezmann da završi. Griezmann, kakav gol! Ali možda sam trebao da bacim do Ronaldo loptu. Ali video sam da će Griezmann da udari taj Efe. Opet izađe čovjek. Prejak tim imam. U stvari, možda sam prejak igrač. Spremite se ljudi moji da primite 3 komada od Cristiana Ronalda. Ajde Ronaldo, brate, neće ovaj da izlazi kao ovi, brate. Neće da izlazi kao ovi. Ajde sad, brate, ideš moji na 3 komada. Ajmo hat-trick Ronaldo, molim te. Bellingham, lopta za Ronalda. Joj, primi je. Bravo Gošo, bravo mačko. Bravo mačko. Omaši, dobro je, brat. Koja sreća, ljudi moji. Tako. Kako je prošao lik, ja rekao, gotovo, moj štoper uzima loptu. Dela, brate, prođe nekako na sreću. 1-0. Ajmo, Rocky. Ajmo, ljudi, pokrenite se, bre. Cristiano, uđi, molim te. Kao nekada Kvarežma je bio udarac. Griezmann. Ronaldo! Jaj, bre! O, dobro je! Nije dobro! Dobro je, bravo majstori! Poluvreme, ništa od Ronalda i njegovog hat-tricka. Uči! Tako je, bre, nije offside! Spusti zastavicu dole, 1-1! Čuveni Cristiano Ronaldo. Ajde, imamo priliku za hat-trick, ajmo! Pa kako, brate, svaki volej ne može da padne lopta dole. Šta je ovo danas? Ronaldo 2 ljudi moji. 1-2. Da li je realno, brate? Nemoj, molim te, rage quit. Bato, nemoj, molim te. Molim te, hoću danas da dam hat-trick sa Cristianom. Nije rage quit, dobro je. Slušaj ovo. Biće šišanja. Ronaldo, hat-trick Ronalda! Da li je moguće, ljudi moji? Prvo poluvreme ništa. Hat-trick Cristiana Ronalda za samo 18 minuta. Ide Ronaldo, ide šišanje, ide R9. Ženo, čovjek igra. Ajde, dolazi da me šišaš, bre. Dao hat-trick Ronaldo. Ajde, dolazi. Dok žena ne dođe, moram nešto da uradim, brate. Stani, bar malo da liči na onu frizuru R9-ke, stani. Jel se vidi, narode? Sad više podsjećam na Zidana nego na Ronalda, brate, R9. Stani, gledaj sad ovo, gledaj. Da li sam ja normalan? Ljudi, like na ovaj video za ovaj challenge, molim vas. Bravo, majstore, nisam se nadao iskreno u drugom poluvremenu da ćemo postići ta 3 gola, ali na kraju se ispostavilo. I sad čekamo ženu da napravimo friends kako treba. Ajmo, sad možemo da damo gol sa bilo kojim igračem i ajde danas da ide još jedan win ovde. Može li danas do 4. gola Ronaldo? Kakva mešaona! Pali mašinicu!
Kakva mešaona, alo? Kakva mešaona? Ide šišanje Ronaldo. Ostaću bez cele kose koliko Ronaldo danas daje golove. Ovakve challenge nisam radio, brate, kad sam imao 22-3 godine, kad sam snimao na YouTube-u. Sad pod stare dane šta radim, brate. Koliko je dobra ova Ramirez, brate. Šta je ovo, brate? Kraj utakmice, ljudi moji. Žena još nije stigla. Ljudi, stigla je žena. Kaže da nisam normalan, ide R9. Znači, ženo, ovako, znaš, sam ti pokazuje R9-ku. Svjetsko prvenstvo Ronalda. Ljudi, ostavljamo ovaj friz za novu godinu. Sad ću da budem pravi R9 Ronaldo i po kilaži i po frizuri. Lele, koliko kosi. Ljudi, kao što sam obećao, ošišao sam se kao R9 Ronaldo. Nekako mi je njegova frizura uvijek bila lepša nego ovo. Ovo mi djeluje jako čudno. Kao da treba ovdje još kose da imam. I ovdje. Liči, imamo razvojne zube i plus ovo. Ljudi, obavezno ostavite like ako želite još ovakvih challenge-a. Sljedeći challenge, šišamo se kao Freddy Ljungberg. Znači, možemo da farbamo kosu, ono, pink, ludilo. Ćao!